إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وشهادة التي تنجي قائلها من النار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas din kapamuji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sinkatan uno-uno na hababaw singumi sarta Allah subhanahu wa ta'ala indumihil tumbas pamanga manusia amuin niya magad pakabayaan niya sarta Allah subhanahu wa ta'ala dumihil siksa ha mga manusia simusulang kaniya. Menjadi mga umat Islam tukbal na to sa kaniya insa libu-libu atau akan sa taud-taud na pagsyukur. Then sa wabed to itukbal na mo daisab wasden kaniya pagsarang sukur ha mga manusia amo inway naman nagbati laul kimi kita atau akan daran-daran jimajaga hawaktu biya na singkahantang waktu tarhabihaon ini wasinadto intapi hikaril na mo kaniyo amo na inkissa sin Rasul alaihi salatu wassalam atau akan kisah kabuhi sin Rasul alaihi salatu wassalam manjari ha ayat sin Allah ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azara fastagladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan ayat sin suratul Fath. In makna niya Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ini ni ayat biantug sin Allah subhanahu wa ta'ala in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta dalil daysab ayat sin Allah ta'ala manunjuki in Muhammad Rasul sin Allah ta'ala piara niya hasupaya mahinang sin kita suntuan hapag ibadat sin kita. Walladzina ma'ahu iban sin mga sila amuin iban niya hati niya di mga kasahabatan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil na sabab yadto in ayat ini manunjuki pa Rasul alaihi salatu wassalam iban sin kasahabatan niya ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Inyari
sifat sin Rasul alayhi salatu wasalam, iban sahabat niya, inkiaunan sin sila, madugal, mabungsi, maastul, pamanga sila, simusulang, hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabungsi sila, pamanga manusia, amuin mabungsi pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabungsi agama Islam, kabungsihan nila da isab. Ruhama'u bainahum, adapun isab, insipat sin sila, banghantara nila, in sila landu in kasi iban lasa nila, papagkahi nila bariman. Amo ini insipat sin sila, madugal maastul, pamanga sila amuin madugal pa Allah Ta'ala iban Rasul niya. Adapun isabin sifat nila, pamanga sila bariman, landu in kasi, landu in ulong nila, hapagkahi nila bariman. Hati niya inini, manunjuki pamuamala, bang biyarin sila, magpangadatan papagkahi nila manusia, bihadto magpangadatan in Rasul alayhi salatu wasalam, iban sin sahabat niya. Sawabin sila na maugbog, habis sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. In mga bariman, bunal tuod din sila magtaymanghon. Damikyan, na maugbog sila, hakabtangan sin Rasul alayhi salatu wassalam, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. In mu'min, papagkahi niya mu'min, biya kahantang bay amuin biyamun. Yashuddu ba'duhu ba'da, in sila nagtuko tiyukuhi, in bay tiyutuko siya sinhag, inhag tiyutuko niya nang siya kusog sin dingding, in dingding iwan sinhag, nang siya tuko hikakusog sin atop niya, biyad turay sa bin bariman, biyad in kasahabatan sin Rasul alayhi salatu wassalam, nagtuko-tiyukuhi sila, sambil kimusog sila, sambil nakapamarinta sila. Damikyan, biyabaugbukan nila ray sa bin kaul, tabtangan sin Rasul alayhi salatu wassalam, mathalul mu'minina fi tawaddihim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim, mathalul jasad. Inhantang, sin mga sila bariman, hapagkasi, hapaglasa nila, biya kahantang sin hambuk baran, apabila, on kana naman, hambuk din hapart sin baran niya, kana naman sin katan baran niya, uno-uno na inyanam niya, biya na sin kahantang hiyahagot siya, atawakan piyapasuin baran niya, kana naman sin katan ginhawawaran niya. Bihadto in kasahabatan sin Rasul alayhi salatu wassalam, hangkan na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah subhanahu wa ta'ala, matapik tada, lamod din hama kissa, bukon sadya kissa sin Rasul alayhi salatu wassalam, matouch taday sabing kissa sin kasahabatan niya. Tarahum rukkaan sujjada, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum rukka, in parsugpatan nila, kaina siya buta, papagkahin nila manusya. Adapun isabin bihaon, insabutun tanay sa parsugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan mo siya, kakitaan mo sila, rukkaan sujjada, in sila nagruruko na sadya, iwan nagsusujud. Hati niya, insipat sin kasahabatan sin Rasul alayhi salatu wassalam, mataod in sambahayang nila, mataod in pagruko nila, mataod in pagtumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adugaing aya, walladhina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ibanin kiaunan sin kasahabatan sin Rasul alayhi salatu wassalam, in pagtug sin sila, doon mataod pa in pagsujud, iban pagtindog hati niya pagsambahayang sin sila, bihadto in kasahabatan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Bihadto in pasugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, unuin maksud nila, habiyadto na taod, banus sin ibadah, hantang sin pag-ibadat nila, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Bukon karna riya nila, bukon karna pagpakita-kita nila, bukon karna pagpadungog-dungog sin sila, atawakan bukon karna hasupaya lumingkat in pagdunya nila, sumagawa in maksud sin sila, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana,
in kabayaan sin sila makawa nila in kalabbihan din ha Allah subhanahu wa ta'ala amo na in surga atawa kan uno-uno na in kalabbihan hidihil sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw mahuli iban in kabayaan nila makawa nila in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian simahum fi wujuhihim min athari sujud. In manusia apabila sila nag-ibadat pa Allah Ta'ala aun siya limpa. Biada sin kahantang in manusia bang tumaw din pagmaksiat niya pa Allah Ta'ala aun na isab limpa. Simahum fi wujuhihim magbakas doon hakabayhu-bayhuan sin sila min athari sujud. Dain halimpa sintaud atau akan mataud in pagsujud nila, pagsambahayang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok na sabi ni dalil, intao nagsasambahayang, iwan sindi magsasambahayang, nagbibid dain bayhu. Intao magsambahayang, kakitaan mo saan, o doon biya kantang nagsasaya. Bukong na sabi ang mga kantang klorisin. Sumagawa, malano, iban magkakitaan mo siya, aun siya dugaing ato akan nakabiddain bayho niya pa mga tao amo hindi magsasambahayang. Amerto, mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika mathaluhum fit tawra. In sila yan, hiyantang daisab sin Allah subhanahu wa ta'ala hakitab Taurat wa mathaluhum fil Injil. Sipat daisab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hakitab niya Injil kazarqin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglaba fastawa ala suqih. In makna niya in ini biya kantang kinaya atau akan balaga long niya in sila biya kahantang amuin panghianum atau akan initianum. Kitaon mo intianum yaon apabila ko magtanum magtagna si ambo sambil siya magsanga, sambil siya lumaggo, sambil siya magbunga. Pagbunga niya yaon, kakugan na siya sin mga magtatanong bihat turay sa in sahabat sin Rasul alayhi salatu wassalam. Nagtagna sila tiyo, nagtagna in Rasul alayhi salatu wassalam nagdakwa, diakwahan niya asawa niya Khadijah radhiyallahu anha, pabagay ni Abu Bakar as-Siddiq, sambil diawanin Ali radhiyallahu an, Zaid bin Haritha, sambil anak niya Fatima, sambil pagkapakid-kid sin bahay niya, sambil timaud sila bihat tuin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtagna, sambil alhamdulillah miabutin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu ta ini jukup-jukupan, way nagkulang, way naglabi, amurakuman, aun sadya nagpalabi, iban aun sadya din ang mga manusia amin tulangan niya. Kuwasin ito mga umat Islam, adi pa kita makakadto pasira sin Rasul alayhi salatu wassalam sagbutun tanaa unuin makawata kapaiddahan atau akan makawata ini wisdom, hikmah atau akan mga pangadjian apabila makistatain kisah sin Rasul alayhi salatu wassalam. Apabila makistatain kabuhi sin Rasul alayhi salatu wassalam. Panagnaan paida ma'rifatu asbabi nuzuli kathirin minal ayat al-Qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya. Panagnaan paida makawasin kita amunain kaingatan ta mayta timurun in ayat kamatauran ka ayat-ayatan sin Allah Ta'ala mayta siya timurun asbab sabab mayta siya timurun iban sabab mayta naon in hadith sin Rasul alayhi salatu wassalam iban mahinang siya sabab atau kan hika tabang kato bang biyarin hika pahamta sin syara atau akan hukuman amuin bialantang sin Rasul alayhi salatu wassalam iban mahinang ta siya pangadjian bang biadin murul palimpa kabuhi sin Rasul alayhi salatu wassalam iban murul palimpa sin sahabat niya ridwanullahi alaihim.
Biasin sa upaman niya, inagisin Allah Ta'ala, ayat niya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aun din ang mga manusia, diagang niya in ginhawabaran niya. Diagang. Maytan niya diagang, ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Diagang niya in ginhawabaran niya, hamaksud, makawa niya inrida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban bunnal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala, landuin kasi niya, iban ulong niya, paipon niya. Sumagawa, di mo kaingatan may ita ini, piyaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan, in mga sila mufassir, nag-iyan, timurun lang niyan ayat ini, kan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, hawak tuman siya, sung na maghijra pa Madina, gyalanggalan niya atau akan piagbak niya hadan in mga kufaru Quraysh. Awin mga sulang makusog manulang din habang sa Quraysh dito sa Makkah. Sambil inagi niya atay na su'luka hakira. Ini kau haway pa kung nakakari pa Makkah, wayrun kau yan. Wayrun bamakato, wayrun ranggomo. Ini kau yan mahina, ini kau yan miskinan, ini kau yan wayguna. Fakathura maluka indana. Di na timaw dinarta mo yan hamak kaya kau Suhaib. Wabalagta alladhi balagta. Sambil dilan na kau ranggo, bang mga kato di, aw na kau manzila hakauman, aw na darajat mo hakauman. Thumma turid an takhruja bimalika wa nafsik usbihaun, timaw din arta mo, habian na yung kahalan mo. Gumawa kau, magwi kau. Wallahi la yakunu dhalik, inagisin mga Quraysh, di tudlaw niya maun in kabayaan mo yan. Inagi kanila sin Suhaib radiyallahu anhum, unulo niya, hapangatud niyo, apabila in kataan sin pangarta ko, hidihil ko na kanyo, pasaran nyo na ako. Inagisin mga sila satro sin Quraysh, naam hoon, bang muhidihil ka mo in pangarta mo, tanto na sa jalong niya pasaran na mo na kau maghijra harap madto pa Madina. Inagisin Suhaib, kunin agi niya, long niya, ini, fa inni ja'altu lakum mali, bunal to din ako, dihil ko na in pangarta ko yan kaniyo na. Sambil diungog sin Rasul alayhi salatu wassalam, in suy kan Suhaib, in agi sin Rasul alayhi salatu wassalam, rabiha Suhaibun, ini nagkauntungan na, nakauntong na hi Suhaib, sambil timurun na in ayat, biada sin biak battakaina, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, aun din ha mga manusia, diagang nila in ginhawabaran nila, uno, hakar na hikadawhat nila sin rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibanin Allah Ta'ala sangatin ulong niya pa mga ipon niya. Hadungaing isab, ini mga mufassirin, inagi nila, in kisah Suhaib yadto, amo na isabing kya turun sin parman sin Allah Ta'ala, Suratul Tauba, ayat hanggatus hangputag isa. O inagi sin Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Bunal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala, bininiyana, den ha mga bariman, in ginhawabaran nila, iban sin pangarta nila, bi anna lahumul janna, in piyami sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila, sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqatiluna fi sabilillah, mamuno sila hadan sin Allah Ta'ala, fayaktuluna wa yuktalun, mamuno sila, iban sila in mabuno. Wa'dan alayhi haqqan fit Tawra, inyaun janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kialukis niya kitab Tawra, iwan kialukis niya rin sa Injil, iwan kialukis niya rin sa Quran. Waman awfa bi ahdihi famin Allah, isiu-siu intumunay sin janji niya, insiya din ha Allah Ta'ala, fastabshiru bi bay'ikumul ladhi baya'tum bi, pagkukuyag na kamu ha dagangan amuin,
diagang kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhalika huwal fawzul azim. Iban amo na yan in sa laggo amo in paruntungan pagdatong haadlaw mahuli. Biadto in kahalan hati niya hindi pangadyan makata hangkan kita mangadji sira sin Rasul alaihi salatu wassalam makawata in asbabun nuzul. Bang mayta piaturunin ayat binasabot kay na bang mayta piaturunin naawnin hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam iban bang biarin in magparsupatan kita ini pakabuhi atau akan biarin hikasingud ta pakabuhi sin Rasul alaihi salatu wasallam. Ini karwa faida ma'rifatut tariq alladhi yusilu ila ridallah wal jannah wa yatamathalu fi ma yali. Damikyan, in pagpangadji ta, sira sin Rasul alayhi salatu wassalam, amo ini may nang daan, hikaabot ta, hikahasil ta, sin rida sin Allah Ta'ala iban sin surga niya. Biada sin hapanagnan, fi ibadatillahi wahdahu, hapag ibadat pa Allah Ta'ala, hapanunggali pa Allah Ta'ala, wal ibtiad anis syirk, iban paglayo, din ha paglimbang amuin layo anta ha supaya di ta kalimbanganin Allah Ta'ala ha pagtukba ta sin ibadat hati niya tinggalan ta amuin layo anta ha supaya di kita makapagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya fittibain nabi wahdahu iban amuin magtaat magad biyarin inhantang pag-ibadat sin Rasul alaihi salatu wassalam wal ibtiad anil bidah iban lumayo dain ha mga kakahinang ibadat para halwayrun na nahinang sin Rasul alayhi salatu wassalam amo yating pagtagon bidah mga ibadat ha pangatud sin mga manusya amo inway na syara sin Allah Ta'ala iban Rasul niya. Ini kato niya biadiin hikaagad ta paaturan biya sin papanaw sin mga sahabat mulya amuin sahabat iabutan nila in Rasul alayhi salatu wassalam wal ibtiad an subulis syaitan iban lumayo kita din ha mga kadandanan amuin pianawag-tawag sin sila ka syaitanan. Biya na sin mga sahabat in sila dilan nila kita example bang biya rin in pag-ibadat nila. Sarta, dilan nila kita example, bang biyarin pag-agad pa Rasul alayhi salatu wassalam. Biya nagkiyasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ibanin mga sila nakauna. At ini al-awwalun, nakauna din kato, amo na yung kasabatan, minal muhajirina, din hatao Makkah, wal ansar, iban tao Madina walladhina tabauhum iban hisiusyo na amuin miyagad kanila bi ihsanin miyagad pakarayawan nila miyagad pakakahinang nila radiyallahu anhum kiaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bima'na in mga kasahabatan nito kiaridaan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hisiusyo miyagad biya sin kakainang sin kasabatan nito sung daisap sila karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala waradu an ibanin Allah subhanahu wa ta'ala nagrida na pakasahabatan niya in Allah subhanahu ibanin kasahabatan nagrida daisap sila pa Allah subhanahu wa ta'ala biya da sin nasabot sin Rasul alayhi salatu wasalam raditu billahi rabban in Rasul alayhi salatu wasalam nagrida siya amo in nahinang niya Tuhan amo na in Allah subhanahu wa ta'ala biad turay sabing kasahabatan niya na in sila nagrida sila amo in mahinang nila Tuhan amo na in Allah subhanahu wa ta'ala wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada iban siagdihan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kasulga-sulgan inhalom sin sulga yaun aun doon kasapaan nagaanod khalidina fiha abada doon na sila salama-lama dhalikal fawzul azim iban amunayan in sa laggo-laggo paruntungan sa laggo-laggo darawgan mura-murahan makalamod kita din ha kanila yadto iban asuratut
in ayat siyabot surat An-Nisa ayat hanggat 35 inagi niya inagi sinallahu ta'ala wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda iban hisiu-siu insulangun nila in sunnat sin rasul alaihi salatu wassalam min ba'di ma tabayyana lahul huda hapuas sin keingatan nila amo na yon in panghindo amo na yon in sunnat sin rasul alaihi salatu wassalam wa yattabi ghaira sabilil mu'minin iban in iagad niya duga ingdan den hadan sin mga sila bariman at ina in papanaw niya papanaw sin pag-ibadat niya nakabidda den napapanaw sin kasahabatan nakabidda inagisin Allahu ta'ala nuwallihi ma tawalla pasaran namo siya hauno no ang kabayaan niya isiusin hinangon niya sintuan ha pag-ibadat niya wanuslihi jahannam adapun pagdatong haadlaw mahuli itilakbo namo siya haapi narka jahannam wasaat masira iban amo na yato insangingi paghulaan amo yato in kasahabatan sin Allah subhanahu sin Rasul alaihi salatu wasalam biantog sila sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian hakabtangan sin Rasul alaihi salatu wasalam wa taftariku ummati ala 73 millah iban mabagi da in ummat ko hakabito ang tagto kabagi kulluhum finnar ingkatan sila yato makasud pa pinar ka jahannam illa millatan wahida except paham buok tumpukan qalu wa man hiya ya Rasulullah inagising kasahabatan isiuta sila yato ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi siu na in mga manusia in mga muslim in mga bariman amo in miya magad biyasin kahantang sin kakahinang atau kan kahantang sin pag-ibadat ko iban kahantang pag-ibadat sin kasahabatan ko amo yat mga kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadugaing riwayat inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam man ya'ish minkum ba'di isiu in mabuhi atau kan nasusungon adlaw mapuas ko fasayara ikhtilafan kathira maka kita da siya pagsulang saling pagtungga kali ati niya mataod na in pagpiagsulangan fa alaikum bisunnati na panggayunggong kamo pasunnat ko wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin iban pakasunnat-sunnatan sin upat khalifa Abu Bakar as-Siddiq Umar ibn al-Khattab iban sin Uthman ibn al-Affan iban na sin Ali radhiyallahu anhum lawnnya sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid iban panggayunggong tuod kamu sin panggayunggong budnal bang di na kamu makagayunggong atau kan bang biak hantang di na kamu makakaput sin lima niyo minsan da kuman amuin kumutkut kamu bang manisa makagayunggong da kamu tanda tuod dakon tuod kita sin Rasul alaihi salatu wasalam manggayunggong kansiyo manggayunggong pasunnat sin Rasul alaihi salatu wassalam iban sunnat sin upat khalifa niya bihadto in kahalan mga kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in hikarwayat to hasupaya kaingatan ta indan ikahasil ta sin rida sin Allah ta'ala iban sin sulka niya ini kato hasupaya kaingatan sin naggugulal muslim atau kan kita hauno kita magtagna iban biadin kita magtagna hauno kita magtagna iban biadin kita magtagna hapag dawa hapag ibadat sababin Rasul alaihi salatu wassalam piara siya patao Makkah atau akan paummat ini ingkiaunan sin umat halong kalaungan sa tampal-tampal halong kalaungan sa tampal-tampal sarta ingkiaunan sin mga tao Makkah nagsusumba barhala magkakaon amuin hayop minsan miyatay kaununda maginang mangi magpamuno makusog maganyaya makusog mag-inom alak biya diin pagdakwa kanila sin Rasul alayhi salatu wassalam uno apanagnaan pa biyuno sila magtisin Rasul hangkan subay kita pangadyon tayo sira sin Rasul alayhi salatu wassalam uno biya din in pagdawa sin Rasul alayhi salatu wassalam hasupaya maingat kita hauno kita tumagna sin pagdawa ta iban hauno kita biyarin hantang sin pagdawa ta
Adapun ni Rasul alayhi salatu wassalam, way siya timag na hapagdawa niya awin namuno siya magtuig. Biasin mga ini tuhuma kanila kaniya sin mga dugaing agama. In tuhuma kaniya bahasa in siya imusal siya kusog asupaya sadya tumaod inya magad kaniya. Adapun ning kasabunalan niya inya tu wayruun ini kasabunalan niya. Ta bukon bunal. Sababin Rasul alayhi salatu wassalam nagtagna siya apagdawa niya ila aqidatit tauhid. Tiagnan nin pagdawa niya pagtauhid. Tiagnan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdawa niya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sabab bihay ni ray sabing kanabihan na kauna ito. Bang taniyo tali-taliun inhud alayhi salam kaya baita sin Allah ta'ala suratul A'raf wa ila adin akhahum huda. Iban piara sin Allah ta'ala doon kanila doon ha umat niya Hud alayhi salam. Kala ya qaumi ibudullah. Inagi sin Hud ha kauman niya o kamu kauman ko magtag-ipon kamu pa Allah ta'ala magtawhid kamu. Malakum min ilahin ghayruh. Na mayta na kamubihan yan. Mayta kamu sumumba dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun uno di ka kamu magbabuga pa Allah ta'ala. Siya ay nagpapanjari kanyo, siya ay nagdil kanyo kanikmat-nikmatan, uwos sumumba kamu dugaing din kanya. Bihat tuin da'wa sin Hud alayhi salam in panagnan da'wa niya di'awahan nin kauman niya papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iban papaanibun hakakay ng syirik. Demikian nakabdahan sin Allah ta'ala wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wairun inagisin Allah ta'ala way kami nagpara rasul nakauna din kay mo buat malingkan in kami nagwahi kaniya in Allah ta'ala nagwahi pakarasulan nakauna din ha Rasul alayhi salatu wassalam. Inagisin Allah ta'ala annahu la ilaha illa bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala tunggal tubot siya way mapatut pagtag-ipunan buat malingkan in Allah subhanahu wa ta'ala fa'buduni iban na pagtag-ipon kamu kako pagtauhid kamu kako. Hati niya ingkatan karasulan din naman Nuh alayhi salam madto harap mari pakahinapusan Rasul amunain Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pagdakwa niya amuna in panawag-tawag panagnaan in hinang niya amuna in magpalano sin akidah amuna in akidah tunggalun in Allah subhanahu wa ta'ala pag ibadat iban layuan in kasyirik-syirikan uno-uno naginisan sin syirik. Adugay ngaya wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Iban ini bunnal tuud nagpara kami hatiap-tiap umat rasul unin hinang sin rasul yaun an i'budullaha in sila magtag-ipon sila pa Allah ta'ala mangdaki sila magtag-ipon magtauhid pa Allah ta'ala iban magpalayo hatagot in tagot ini in uno-uno na hinangun sin manusia Tuhan dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man hadallah na aun din kanila amuin kahidayatan sin Allah ta'ala miagad ha panawag-tawag sin karasulan. Wa minhum man haqqat alayhi dalalah aun day isab din kanila way miagad ha panawag-tawag sin karasulan. Biada sin bihaon aun bihaon miamagad padakwa sin mga sila kaulamaan. Aun day sabdin ha mga bihaon way miagad padakwa atau akan pamanawag-tawag sin kaulamaan hati niya simulang sila. Fasiru fil ard nasulayin nyo na manaw-manaw atau akan magtulak-tulak hagin lupaan. Fanzuru kayfa kana akibatul mukadzibin. Kitaan nyo bang uno in ending sin mga sila simusulang pa Allah ta'ala sin mga sila nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. So paman niya bangkaw makakadto pa Egypt pa Misir kakitaan mo rito in Fir'aun sambil biyaon in bangkay niya masi-masi naman amo in Fir'aun liumusin Allah subhanahu wa ta'ala hadagat sabab in siya naggulal siya Tuhan. Demikian bangkaw makakadto pa Jordan kakitaan mo rito in pagtagon Bahrul Mayit Dead Sea. In Dead Sea ito kakitaan mo bialiskat sin malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk kauman uno yung kakahinang nila
sabab in kauman yadto in kausugan nila masub mabaya sila papagkahi nila usog dain sin hakababaihan hati niya in kauman yadto kauman bantut mabaya sila pa mga kausugan in syahwat nila syahwat papagkahi nila usog bukon papagkahi babae sambil bisita sin malaikat in Nabiullah Lut bisita sin malaikat in Nabiullah Lut sambilin malaikat amoy namisita ito piyagtripingan nila pa hangkan bialiskat sin malaikat in kauman ito sabab sadya sin pagmaasiyat niya hangkanin ayat sin Allah Ta'ala subang kita nilong niya atau akan fasiru fil ard pamanaw-panaw kamu hagin lupaan kakita antara yung katanda-tandaan fanzuru kayfa kana akibatul mukadzibin nakita nyo bang biadin in ending sin mga sila amoy nang himuting pa Allahu subhanahu wa ta'ala hangkan na mga umat Islam amoy yato in hikatu paidda amoy makawa tabang kita mga sira sin Rasul alaihi salatu wassalam sababin magdakwa atawakan in kita isang mag-ibadat subay amoy inin paunahunta adapun bangaon mga mamisaralong nila may talong yung kaguruhan unahon amin banga way halga sabab ang isab niya mga kaguruhan in panawag-tawag paanibon mo in tao amo hindi mo sila papagsirikon hapangatod nilinya tubya mga bukon importante may tabukon importante hapangatod nila para hal in shirik yara sin ka-explain sin mga kaulaman tadi inyaon hikatap-tap mo pa pinarkadyan ng syirik dakula. Damikyan, way makasyapaat kay mo, bang di kapag tobatan diha dunya. Atawakan, uno-uno na, makalarak pa siya singkatan ibadat. Mayuseless in puasa, mayuseless in sambahayang, mayuseless in uno-uno na ibadat mo, hatat kala kialalamuran mo sin syirik dakula. Hangkan na mo ito yung pinaka-importante. So bayta-baytaan in mga sila umat Islamiya haparkala ini hasupaya di mautas hasupaya di sila malugi pagdatong nila haadlaw mahuli biadto in hikatu niya mga kiaridan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya subaytud kita manawag-tawag panagnaan tud hipanawag-tawag sin kita amuin papaani buntain kalawlahasian sin kita ataw kanin pamilya sin kita anak asawa sin kita paani bunta din nakakain ng syirik damikyan daakon ta sila magtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat, ini paida atau akan kelebihan apag pangadji tasira sin Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'rifatu asbabin nasar wa asbabil hazimah. Ingatun ta atau akan hikaingat ta biarin hikatabang sin Allah subhanahu wa ta'ala katu. Damikyan ingatun ta raisab hasupaya kaingatan ta in mga kasabab-sababan amo in hinaon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan pabiyarin taud ta di kita paparaugon sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang mga sabab amo in makawa ta in tatabangan sin Allah ta'ala at thiqatu billah subay ang tiwala ta pa Allah subhanahu wa ta'ala tiwala sababing kataan uno-uno na hababaw sin gumi subay ta hitiwala ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa at tawakkul alaihi wahdahu. Iban, subay kita magtawakkal pa Allah ta'ala. Hinangon ta in sabab, ampa ta hangla pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang saupaman niya mag-study kau bihan, pagubos mo mag-study, ampa mo hangla pa Allah ta'ala, ikaw na bahala ka ko, ya Allah, ayaw palupaha ka ko ini study ko. Atau akan bang magtanong, hinangon mo na yung katan, tarika, bang biyarin pagtanong mo, ampa mo na isabi pagtawakkal pa Allah Ta'ala, ya Allah, paharbe sa kako, patawra kako inbungan niya, bihatto in pagtawakkal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhdhu bil asbab al musila ilan nasar. Iban subay ta hinangon in kasabab-sababan. Amuin hikakawata sin tatabangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'adam ithiqa bil asbab sarta subay kita di mangandul ha kasabab-sababan subay kita di mangandul hasin subay kita di mangandul ha uno-uno na sumagawa inyaon subay ta hibugto don hatay ta inyaon sabab sadya ada puning katan magbalik da pa Allah subhanahu wa ta'ala ini kaupat
al-imanu bi anna nasra min indillah. Iban subay tun makusugin parat sayata. Intatabangan, indaraugan, subay din ha Allah subhanahu wa ta'ala, bukon din ha isiw-siw na biyad to mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ini kalima, subay makusug in pagpatipupo ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatipupo ta kaniya, hati niya mangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hinangon ta in ibadat amuin kabayaan niya, iban tinggalan tay sawin maksiat, amu hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biada sinasabot niya Suratul Anfal ayat siyam pangko, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Iban hawaktu na ngayo kamu tabang patuhan niyo, fastajaba lakum yay makanyo sintuhan niyo, anni mumiddukum, ibanin ako, ibanin Allah subhanahu wa ta'ala, mumiddukum, dilan ta kamu tatabangan, bi alfim minal malaika, pinaugan ta kamu tatabangan, hanggatus din nakamalaikatan niya, murdifin, nagsuno-suno, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, iban wayroon, ini piapanjarihan, wayhinang sinallahu ta'ala, illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum, wa man nasru illa min indillah. Ibanin pagparanya sing kamalaikatan yan, wayroon yan, diyan makatabang, buat malainkan illa busyra, inyon hipagpakug sadya kaniyo, walitatma'inna bihi qulubukum, iban inyaon hasupaya sadya humugot in pangatayan niyo, sumagawa adapun in tatabangan, waman nasru illa min indillah, indaraugan di siya dumatong buat malainkan din ha Allah subhanahu wa ta'ala, sabab inallahu ta'ala innallaha azizun hakim, bunal to din Allah ta'ala sangat in kusog niya, iban sangat to in panday ataukan kawaisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato mga kiaridan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kita magniat in tatabangan ataukan ini in uno-uno na parkala buat malengkan subay rahiyang lata pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun min asbabil hazima, sabab mayta kita di tabangon sin Allah ta'ala, muna-muna niya hubbud dunya, sabab matawad na din ang mga bariman lima sa hapag dunya, sabab matawad na din ang mga bariman hangkan nag-ibadat hasupaya dumayaw in kabuhianan niya dunya. Bukod niya sin mga kasamatan, in pagdunya nila, hasupaya kumusog in pag-akhirat nila. Arap rin katudugain, tabiang katus tabiya, hangkan na nag-agama, hasupaya dumayaw in pagdunya nila. Adapun in kasahabatan, sin Rasul alayhi salatu wassalam, hinang nila in pagdunya, sabab hasupaya hikakusog sin pag-akhirat nila. Adapun in kita, balikan ko, lima sana kita hapag dunya, wa iyadu billah, atau akan murah-murahan palayun katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunya mukhalafatul awamir asyar'iyah. Iban ini panulangi ta hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila saja bihaun nagugulal ini salaf sumagawa in pantalon nagguguyod, lima labis yan na buku-buku, atau akan nagbugulalin siya magpapalanyot sinagama, sumagawain pagsiga na di niya kaigan, yagan din hawa napso niya, bukon ka habunong Uhud, hangkan na hambaya daugon atau akan nainang diyaw in kasabatan, sabab sadya panulangi sin kaibanan kasabatan, amo indito hatas sinbud, inagi kanila sin Rasul alayhi salatu wassalam, insan pa uno jumatu hababa, di sila madto manaog, hati niya pa istambayon sila dito sin Rasul alayhi salatu wassalam, amoy magpapanayad to, sambil kita man nila di magan na in mga ini kuntara, miyad turay sab sila miyaba, sabab in purpose nila kumawa sin ganima, nagmaasiyat sila, padiakan sin Rasul alayhi salatu wassalam, sambil hambaya sila dogon, hambaya sila maubos, sabab sadya sin hambuk maasiyat,
hati niya ini mga karidan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok din ha mga hikalam masin kita, bang tumaud na in panulang ita hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya. Hangkan mga karidan sin Allah ta'ala hapag pangadji ta sin sira sin Rasul alaihi salatu wassalam makawataray sa inyo insyaallah. Adapun ini kalima dirasatu siratin nabawi atau akan siratin nabi washabil kiram aundun kamumpaatannya. Panagnan fadduatu in mga sila magdadakwa kaingatan nila bang biyarin in pagdakwa haipun sin Allah subhanahu wa ta'ala hapagkahin nila. Ini karwa amoy nagnanakura, maingat sila bang biyarin yung pag nakura. Maingat sila magdasin tao nila. Unuin hinangon nila ha mga miyamagad ka nila, hababaan nila. Adapun isabin hababaan, amoy bukon siya nakura, aun nakura niya, maingat magtaat pa nakura. Maingat amuin huminang daan, bang biyarin hikatabang niya pa nakura. Bukon maingat bang biyarin hikaig sin pag nakura sin manghud niya atau akan ini hinangon niya di siya mabaya pag nakuraan in kabayaan niya siya sa dyan may nang nakura. Nabiyato in kantang niya hati niya hakis sa sin Rasul alayhi salatu wassalam maingat kita bang kita may nang ini bata subay kita magtaat pa nakura. Bang isab kita nakura subay isab kita maingat magdabata. Biyato in kantang niya adapun onde sa mapangadji ta in mga sila magtatarbiya hati niya makasinguran nila bang biyarin ni pagtarbiya sin Rasul alayhi salatu wassalam sabab timaud na in marakis di kato timaud na isabin maahid mataud na in pagpapangadyan di mataud na in magtatarbiya subay kita makakawasuntuan para Rasul alayhi salatu wassalam bang biyarin pagtarbiya niya bang biyarin in pagnakura niya bang biyarin in kiaunan sin sahabat ini pagtaat nila para Rasul alayhi salatu wassalam inagisin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. O kamu mga beriman, pagtaat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagtaat kamu pa rasul niya, wa ulil amri minkum, iban pagtaat kamu pa mga kanakuraan. Adapun in pagtaat panakura, pagtaat sadya kita kanila, bang indiaak nila katu, miyamagad pasyara sin Allah ta'ala iban rasul niya, adapun in mga diaak niya amoy way na miyagad pakabayan sin Allah ta'ala in ban sin Rasul niya haram isab kato amoy magtaat kanila sabawin agi sin Rasul alayhi salatu wassalam la ta'ata fi makhlukin bima'siyatil khaliq di kita menjari magtaat hapiapan jari sin Allah ta'ala bang in pagtaat tayaon mahinang siya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihato in mga keridahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini kaunum niya amuin makawata ini pangadjian hapag pangadji hakisa sin Rasul alayhi salatu wassalam anta ta'allam as-sira akhlaqan nabi anta ta'allam min as-sira akhlaqan nabi amuin makawata din ha pagpangadji hasira sin Rasul alayhi salatu wassalam ini pangaddatan sin Rasul alayhi salatu wassalam inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim bunnal tu dini kau yan ya Muhammad ikaw na yan in sa lingkat-lingkat pangaddatan atau akan ikaw na yan ini pangaddatan mo landu tuod in lingkat niya hangkan hawak tu na subuin Aisyah radhiyallahu anha tungod papangaddatan sin Rasul alayhi salatu wassalam in agi kaniya inagi sin Aisyah kana khuluquhu al-Quran in kiaunan sin pangaddatan sin Rasul alayhi salatu wassalam in pangaddatan niya amuna in Quran hati na in pangaddatan sin Rasul alayhi salatu wassalam miyamagat pa Quran miyamagat pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ini kapito amuin makawata pangadyan hasira sin Rasul alayhi salatu wassalam amuna makawata kaayat-ayatan iban mga mu'jizat sin Rasul alayhi salatu wassalam amuin dihil niya atawakan ini yangla niya para Rasul alayhi salatu wassalam biana sin kahantang in kiaunan sin Rasul alayhi salatu wassalam tiudlo niya in bulan sambil nasipak in bulan paduang kabahagi amun natin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar masuk na in adlaw qiyamah sarta nasipak na in bulan
amo yato din ha mga mu'jizat sin Rasul alayhi salatu wassalam, amo na in pagsipak sin bulan, tiyudlo sadya siya sin Rasul alayhi salatu wassalam. Sa minsan bihadto, in mga kuffar, in mga sila sumusulang, in mga sila simulang, para Rasul alayhi salatu wassalam, waira kaya dugang sin pagtaat nila, gaman kaya dugang sin pagmasyat nila, para Rasul alayhi salatu wassalam, hangkan na mga kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuman yung inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini haparman niya, innal ladhina kafaru sawaun alayhim, bunal-bunal to din sila mga sulang, amo inway pag-iman, innal ladhina kafaru sawaun alayhim, minsan pa yan, sawaun alayhim anzartahum, minsan pa biyarin pagpatumtum mo kanila, dumadlaw mo sila patumtuman, sawaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum, ibandi mo sila patumtuman, sibuk dasaan, wayroon dayan kanila, la yu'minun, in sila yaw hindi da magparatsaya, fahum la yu'minun, na in sila di ra sila magparatsaya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan para rasul nila, sabab in kiyaunan nila, asal bihadto na tuod, bukon ini sunnat na yan, dahin pahana kauna yato, dahin pahata times sin Nabi Allah Nuh, harap mari napakahinapusan Nabi ni, aw nasadya si musulang, murah-murahanin kita, maaun kita din ha mga miyamagad pakabayan sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, iban murah-murahanin insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pagbalikan tarakuman, ini hikadua pengajian ta, amunain pengajian, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sumud kita, sifat sin Rasul alaihi salatu wassalam, iban panubo niya, ini murah-murahan, di pa kami maka ini ubos, ini sin himumungan namo, na mangayo kami kamapan bangaw na bisara namo, way na imamo, sarta hapag tausog sin kami, sawin tausog namo, bukon to, kantang tausog amuin pure tod, ati na tausog ini, tausog namo, tausog busan sadya, ati niya bukon to, pure, ang kanamapan nyo kami, hapag tausog sin kami, amuin way na kimugdan, na pakugdanan nyo rakuman, sarta bangaon pangadyan, amuin way na miyagad, pakabayan sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, inyat to din hagin hawabaran namo, murah-murahan, maapon kita ni manampunon kita ni sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakatan kakahinang na hinang na to, sibu da, atau akan katando sa nahinang na to, sibu da piyagturan, iban way piyagturan, wa aqulu qawli hadha, subhanakallahumma hamdik, nasyhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.